1963. godine naša škola je u stvari sagrađena ovde gde je i sada, u centru sela, na prelepom trgu, a pre toga mi smo imali maltene na svakom uglu ulice po jednu školu, to su bile kuće u vidu po jedne učionice. Imali smo veoma mnogo uglednih učitelja koji su pre svega bili sveštenici i u tim školama su u stvari prve svoje dane proveli i Miroslav Antić i Raša Popov i mnogi drugi ugledni radnici i kulturni, i sportisti. Naša škola je dobila ime po čuvenom kulturnom radniku Vasi Stajiću, koji je rođen u Mokrinu, ali je život proveo uglavnom u Novom Sadu i okolini Novog Sada. Mi smo vrlo ponosni na to, zato što imamo ime po ovom velikom misliocu i filozofu, koji je uradio mnogo za kulturu cele naše Vojvodine. Jedno vreme je bio i predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu. Samim tim što smo dobili ime baš po Vasi Stajiću, dobili smo i taj njegov duh da mi svi koji smo u školi i učenici i nastavnici i svi ostali širimo ljubav za znanjem, za kulturom, za očuvanjem našeg jezika i prosvetiteljstvom ujedno. Mm-hmm.